Swastiastu. Wastan tiang Made Swartini tiang jagi mesatua sane mamurde iconge kacundo ratu segara. Ge alit-alite uning tan satuan iconge. Ge sane mangken tiang mesatua melahang ningahang sampunang dumon macel HP. Risedak tina semangat para bendegani rendese nyalian sami pada sebat nyagayang paban torbakal sandelakar ke bakte ke tengah segarani. Nah ne jadi alit-alite uning tan apa sani ke bakte ke tengah segarani. Ge sane mangken tiang lanturang satuane mangken kagiat yukti manahnya nih ngomoli hang ulang seakeh-akeh nyani sami sampun pada siaga minakadi umpan sau pencar pancing miwah saneliangan. Nah kacerita nih mangken wenten bendega asiki sane mapara iconge ulih sekat kepet peninggalane semangat ento nada tindakannya sada paling gerasa gerusu kamu mai lah apa nih jemakan nadak sada ulung. Doh, apa sana lakar kediban kedek tiangi mangken? Keto kena nai congnya. Lang, tibi sanja ia mengipi apa ya? Kena ham ipe anai congnya tu. Lang, tibi sanja ia mengipi ulungnya bulan ni. Kira-kira apa aja? Kengkeng dia asalnya mengipi ulungan bulan. Icongnya kan hango kena na hangipian ane paling melah jani enggal luas. Pasengan pendegani anelena liuna makatang beken ria keto kena nei congnya lau di congnya ngedeng cukongnya apa ke tengah segarani ada ni congnya nuju ke tengah segarani. Laut ia mulang pancing sani sampun medaging umpan rusuh akeh ni kau ulame yang jaging pancing ni congnya sani mangken dungki ni sampun akeh medaging ulang utawi abang saja si be. Sang Hyang Surya sampun rep-rep maciri sanjani sampun ngawiting iconge enggalang ulehne krana pianak lan somahne sampun ngantiang di pesisir segarane iconge bengong getehne ngoyong tangkahne ketugan tangkahne becat duk peninggalannya tusing maki depan ninggalin apa sane ada ring arepne toyane ni kemelingsar tiga toyane akeh ring tengah toyane wentan mijal ulang sanik ageng sanik gede saja
sanelakan muning cukong nih conge. Aduh, dewa ratu. Apa sanelakan kediban celek yangi. Keto kena nih conge. Mireban. Ne subeng ranaya. Tuseng lagar melipetan mule. Dan iconge ada ingat tekan anak kuranane Juma. Nah, ini subat ini pian yang bisanja laut ulame punika makin cupang iconge kadi iconge ngejar ngedor bates neba buyutan ulame punika nenteng jeneng kalanin nanging ia mesuares kadi manusia cai conge amun dos subacai bang pitakat ibu sanji nanging tusing masih ngerti apa isen pitakat detotongan nah apa jani cai pedas nawang nih gelah mula saning lahang segaran ini isen segaran ini gelah saning lahang aman cai dot ngalih merde karbang gelah nanging ingetam ada pati lobo si sandar bangi deh pesaganya bede aman nu masih se dadi adam iconge ngaku panglima ngaturang suksema nah musuh bacai mule nanging ingetam dan yang unduk ini tuturang tekan anak keliangan selantang jalani conge nangka dipisisen segarane krusuk koranane conge lantas nyajagin conge nyemak ulame sane sampun bakatangan tekan diconge iconge selantang jalan mengenahang lan dan usap nyimpan unduke sani katiban teken derek nge tuaha sampun nike satu ane iconge niki wenten piteket melahangnya ngingahang semeton maka sami dan dados lobe yang maabe di tengah segarane liu-liu sarang sami mereresikan mangde segarane lan ekosistem sane wenten dari segarane utawi tetaneman abe miwah sane lianan mangde stade asri maka untat bakti anturang tijang ngaturang pramusanti om santi 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 om kadong tong nyangkut di kolongane semeton tadi tepuk tangannya dong yang unas tepuk tangannya malah habisan. Selanturnya nih Jayanti sane. Jaya. Ampure pamilat sane selanturnya nih. Nyoman Aryani. Majang ring Nyoman Aryani galah sukserayang kita.